big eyes and says she forgot me at the institute because she's the boss. The big factory to Beverly is going to make sure that we all get lunch today. And of course, Beverly's head of logistics and also all the information we hear that we use. Every bit of that information is typed. Zo. Ja, dan gaan we niet gaan tot de restaurant. Binnenkort gaan die actie weer in die luchtruim plaasvind. Dit is die berg wat hy vlieg die Gazelle helikopter wat hy gaan vertoon weer. So ons wag. Intussentyd, terwyl daar nog renne aan die aanloopbaankant van die veld plaasvind, klik my vir die motorfietsers en die go-kart wat mekaar nou gaan stryd aan sê. Is hier so 'n vloedtank hier naby die uitsaai eenheid van waar ons kommentaar lewer by die vertoningskant van die noordekant van die aanloopbaan. Sal jy sien met hulle tente na vloete kan skenk. Haudan pedi efetanya di Kristo reko batho ba batlang go fana ka madi bekaya la lo fana ka madi ano a thusa batho dikotsing go na le batho ba ba tlhokang ha re faneng ka tsietso eo re tlo qala ka go fana metsotswana fele se bekae juba o tla tla go bulela hape ka mona ka esou ka mona re qetile ka